Happy Sabbath, brothers and sisters. At a slash Mungalunga Saga Makoshikole Jagano. Neshkone Chakon Joke can use Shoga Joke. A bus welkel can a bus wero. She yeshu Larana Jahana Bene Gapet. Roma Maromi and a money. Katal Ramu Waja Tetkadun. Atal Ramabukum Quarabe Waj Tetkadun. Ramu Shong Shong Nika. By Gagathur Railwara. Railwa Kosda. Kashapa Mijia and Yok. Atal Walma Bothan. Chawaka Bashoda Barthen Bashot Kosdaba Gor Poinde can show Jerusalem Milarekos Member Ben Pain Mabano Nel Chawaka Bashoda and Jidid Bagwar Poinde. So Chaji Shom Yamarke the Marke Saga Me Kon and Meshuquarco the Kamji. After Rama Mene, after Rama Kamara Tekadu. Kum Quara Kosa Kamji Kos right now. Chawa after Ram for a painted Kadu. Come to Kosa Kamji. Roma a boom Kajan Guazame. Katal Ramu with the Tekadu. Koshan Uyi Shukra Ben. Come with you with tea. Kill with you with jip. Guava ladies, Menchai Joan and a lady. Chawa mush the bijab. Come wish that oh be ye shukra so chawa be sure cos back war point. Be sure at Jerusalem in Jidid back war kaji. Be sure cos back war kaji, ka be sure in Jidid bagajik ticken gajikan dia. Me kono konji the Kujanamo. News energy the reception of the salvation. Men bukona jek ka guaz beben. Akan kono ray wine dia ngur kono ban share. Deji thinyi market da mar gwati tin kelu. Koda korodan European Gondan. Kada kon thika pal. Koka roin diala sagore roin kos. Tala ramada ka mangach. Kashiana ki shyang ngashkade. Kente dialati. Tin sagore roin kiti. Bukon ka ngash. Komichi ye kosungwara goy daro. Shashar kon lep. Chobon kon lep. Kashi jis kon lep. Kabaroy ray loy dan. Katan sagor ka jago do angal si ramu lipsi baben ka bene miskel ka bene maskel. So ka roin ti cha ngai ka ku gorga. Ngash ka ko kwar kos. Che loyde. Che dongo nene jinya de ke jin gadam shagor ko bengi ka roin ti. Akan kono tin mel kona lep kenyam. Chana kwar point the did method. And then after me, you kono point bana pal. And bana kuka roin kon. So kadi den dong da kono keda wala. Da ta kamu. Da ta ka 366. Mitika book din ye Adventist. Men ta kamu. Men chala hymnal. Mitega ji. Di jip. Kadi kudok with a jen bakel with a bakel. Jalarga sam kia did sugar quarter jen one with a bangman. Oh nene a point quarnucus at a sodonishan. Ka sebdama most to tilkadunishan. Ko kero de cha kam yako nene bia shetan bia yen gaka. So mu kwani quarucus nishan ko ne Bible. Chawa a jen long as a kami, jiramalaban neska. Ko bukwar mosdial biga yen keship kana kwane shaka. So chana kwara kustana ja point. Oh, where are the reapers that garner in the sheaves of good from the field of sin? With sickle of truth must the work be done. And no one may rest till the harvest home.
Where are the reapers? Oh, who will come and share in the glory of the harvest home? Oh, who will help us to garner in the sheaves of good from the field of sin? The fields are ripened and the forest white. The walnuts waiting the harvest tide, but reapers are few and the work is great, and much will be lost should the harvest wait. Where are the reapers? Oh, who will come? Where are the reapers? Oh, who will come and share in the glory of the harvest home? Oh, who will help us to garner in the sheaves of good from the field of sin? So come with your sickles, your sons of men, and gather together the golden grain. Toil on till the Lord of the harvest come, then share his joy to the harvest home. Where are the reapers? Oh, who will come and share in the glory of the harvest home? Oh, who will help us to garner in and share his joy of the harvest come? So, brothers and sisters, adejelim nyimar ke damar gwati tino, adi mol ke yapin, so chang to konanga, a chukon to gwakel, goling joda, sharami kon to gwakel, kasha gore rwine kosko, gwas mitune daro, kiram, kene dan doktuken kel, chawatu kwaro kostega kel. Chana pal, banokulu, ray, rwine tin chana dala ho dakon share. Gwan shungni, kuz Abraham, kuz Isaac, kuz Jacob. Ale boga jijin kwaro kusmeral goiro godin koronga kali aklus ko point ray doro dial ko shingwane dial chika shak along lu kaganda bomdo ci win mon kana rol nal godin chika shak ci kwali dial kana mon dial ta ko ken godin chika shak gos ne ken katala me jen godin la joma shi shak me goda ci nyal shak goda godin ka war kana shandar ci nin chika shak gos ken man sa no godin ci ran shak mena le dial mani mol pen dial tan chada long ne ran godin chika shak nga jiga kan dial ko mo jiga ka tek godin shloy ka tes ka sa ga makala ne ni ta sloy ko kan te ga mishi kamne chine de me jek mishi kwai loido kamishi chine jaga ni yeshu kristo godin chine ro de ya pin mole wale pal ne kwar ko ajin chi win mon ke lew shi de no ka chine no gwa do ngone kon jidwere te jeni ga kwai loido ke sa ga ma godin ko ga rwine diala ba ka share wala godin aka banin am kam kwar do godin ka rwine jin soda ka yedo kanye mara dial kan gan mara dial ba rwine tende godin lef sherken lef jisken ka kamna ram mo duna ma toda bro ga godin be belo nam ko kordin damba keldi happy sabbath ko kai loidu lene ita sloy kan dial ta ka ti ke shud gadin yeshu kristo mala kwara inono. So brothers and sisters, at a sloy mgwalo shloje test ko chele nene wala, and it's been a while. I think jongna daro ke jongna dok. We've been through a little bit of challenges. Internet olela bada, so ke wanu jengne. Secondly, last week, take an initial shawl, tell a travel all the way to the city. Kushingaga countryside, take an initial all right, so Jan Canyon and so all the equipment into dong, Kukora Kolela Shirga Kachiku don't know one politician. But Chokwara Kulatas Noise Kosha, Bos Kamal Kashal, or Jokashawan Kunchakala Benena Walla, Karwine deck on the share. Okay, rwani to go. Chika meta fanya alwa mamu gaji sha gorko bi shianga shungne. Ngai kona ko shanga wo yeshu kristo waben. Chasha ka pot kun.
Kata sha sha ka pot kun ngeje. Chawa ene ramatige bi kun ejen bi wa gwa kun. But the sad part of the story was it. Ne dial te chakul shol ko ba gwa kun. Chiga ben lokan dial tala ramachiga. Nadi ma wawa kun nyada. Brahma no wate ga kang mata pur. Wa gul Brahma da dial wate ga yang maya kogwa gwech. Chuguru din wake excuse. Rame chu kun kula realata kuma kune dial shol. O da ben gwa kun. Me chuloy da kula jia. Chulat ka kula jogo kwa jen. We are no sure. We are no ngot. We are no ngadwani. We are no ngamiang. We are no ngane dial the pankin ngamuna. Kaboom. No maga koship. And Mr. Charlie look go quick when a chapel pagbang at the lady sham. A cupboard became of a sham. Tabakaben, walk when a man. Nen corner quenamo. A benny issue carasso. Ngay corner gane dial and qual sholen, the sure the myang get dwani. Nade okay to qual a winning allow the jibber right now. And it's like young quane. Canada la rare. Canada la sure. Canada la minor, Canada nang. Nade qual a control can them. Taste Benkula look. They are the symbol of the Christian. Kogan Christian, but Paco chicken menta kamke, a quarter with chicken of a cup of gawk a loikin of a can of rum. Gata chicken of rum gajet, we can't take a money, bagalay. Native quality can argomo, it can age jet. Run bapello and corn and name and blood quarter for that. Gula thought coach ran beer chiran and then go on the pogo and a beer of a telemugamano. Braro the read. Chinika would chap what Jack and ye should cross or kelcho joke. Please, Tema Shanquarado. Kachi ye should write Michigara, Monishella, Bonaco on and a make all right to Pharisees, Jagajogi and the Pharisees. Chawakan lairity can assurity be consumed can Shanquara Kodnyal, Kaye. So can they dial and Joe and Yoko and a Shang Shung no do more. Unless we shall soon the Pharisees and walk online, then we shall quarrel with the apology. Grand Mark and near Mare. We want the top of the quarrels cadet. Nate one can quarrels Canada and a Cosinger. Corner did sugar general under the kell. Shall I read it? Chawara Manabaja come near. Coach Almo. Kabaja gang coach at it, coach is sure as a young. So no Bukwara could be sure of a young. Can all put on Pali Bijangai? It's not just by the name Koishale Jehovah. It's not just by the name Koine, HLR Chakonjagan Yishu Kraso. And Milara Jetta Kilaram Kella, yes, 7 in a jet. Michigan Guam, the Chenton kitchen up a She character them, she will explain, she will describe them now. And then there are a monada, yes, not Jaramala, the Monishal 7. So Cobran being like a shiande. And no brand being like a shiande. She owned and I just imagine should the question of Chetkin. Shalgarama Mississippi take a civil of Mijin, we raise South Sudan, Jiga 71,000. But can 71,000 at all become like by their character. Jericho Chang, you know, we will mourn a Macaleo, Jiga could 1,000. But Uncle the Kuli like Jehovah Manchak to Nalkanapin. Men go on and a deep palapoin again. Being either Kuzni Diala Tonne, character there. Take a Ramishel Arcon and a Jinmuguru and Uncle the Bupal. Lashian Laja Gere. Me could Malano the gap. Managing begin of one gap. Me could Malano banana. Managing begin a nagna. Me could mean Guru Bupal. Managing begin of sure. Me could look at Dial, a Tonagan Dial, a Tanagan Ganok and a Kailo like a Palaga, managing
Begin ram to the quite like look and a palaga. This is the character. Jesus tell at Conagua, John Sugar Walbaro Joko, can't tell the me. Bukon jek, coach con quarter cos chicon and agent cos calcora. Can I get an issue carasso? Menchocola Jagocon. So today, because of the technology problem, channel of PowerPoint display on a little one, just printed the ad because the computer to let you look, but I'll sort it out. So next time, I promise by God's grace, I will quarter cause machine up to the weight, quite wide. But number conquer right to quit a wallet. Raja Kakunga, Raja Ko Bish Yangashung. Take a right Mishagor, take a right Mishagor, Kaji Philippi, Sugar Job, Bas Bangon. Take a right Mishagor, Kaji Philippi, Sugar Job, Bas Bangon. Michiga Bible, the 11th, Kadewu Mukuna Jakon, take a G Philippi, Sugar Job, Bas Bangon. Lara Jadi, Ko de Terede, Hansel Hashwong, Mirala, Mijaga Kukui, Lusmone. Kadunao Bekangas, Ke Kritho, Jen Ciaŋ Minba Kakos. Kangas, Hengoro Bakaraso Nash, amäni jiecädɛ Kɛnɛ de shoide nyuak keje. Eno de shu teke rɛydɛ. So take a tigor quarter cause take a digit Paul galad woman. Minna chalat kodi Kritho de yangash. O nyuak choje shu keje. Daniel nyuak. Kushoje Kritho kula shu keje bi yen kula nyuak de. Mi wishinga shangwa. Ko shangwa me goro brother lyak. Shangwa me goro bitaka taslo aji shingana wi mona. Shangwa me goro nene bitin diala ndongda ji nongriang gworaga. Shangwa me goro nene brother lap. Brother wujere nene diala ngwe ko nene tokwa isolate ga society. So shangwa me dini nyire. But ko nene bugulu shuj. Ti Yesu Kritho lar ko nene winmo na me Tenek measure shooting, Kacha lookfin. Kacha rajin chapel kamna chalo. Chawa American yenete kulela ten kulela jukwara. Mukan kwarun kanjalos, kente deal de chaletka, bakaletka yabon. Sacha rajamachan and the deco, Jogiko and Lenny Michigan Moko by you look, Shaden. But then no webe automatically. Benakara, I think the Ramchila letter. But Mungor Quarter for the best. Okay, Rwainik ten chakamji. Lan karar chutu ga matawthin. Komela rek roi kod jane. Chala tigadu kulu jiro ji. Ko mi mo kamaka wila ka gwada. Shiro de wer. Ki problem no kane di shelokti. Kamu wa kamaka widwal ko lugo ne di timo wala roi kod. Dong bloy din je. Dong buka daka. Dong ba kod ki dong ba lugo jaya rami je. Dong ba daka ne tungwan. And then buku near we logo la de jaroi kodomo. Run. Bedebe nora rongo rongwani dian. Ba thanda baban rongwado bo. Ngai kon Devyang la tega thudaro. Thudan wogan wagyang kena mo wogan loy. So I'm no wogan wagyang bogu do ngora mun tega dori. Bajara mami ko jen bo mai ku kwidur garanam. Bu thudan la wogan loy bo ngwadu. Pena ma yo jino kor. Aken ko ko na luga kata. So she fall larko and go over Kritho bajangash. Amäni bom jeje de lis. Yesu Kritho me jeje lisana. Jeje gwan ni nukuzan jaga.
Mechen tatoika kanindang jok chu kwaro ku chu jaga ma chaje bus ye ku zangware road ye ku zangware road je ne mi kwamo kwaro ku chu dobo ma cha merkelu and then chi jaga ma chi bin garede meche bin che pam che woy meche ye mana che pen nugo de dan chi lia ke Yeshu Kristo chawo che road je kelu che shet che garam kanale el je lisomo ajen bi to one day chang wo Yeshu Kristo wa bin chabi lunjok chaga gade dap ko kwa mithal ko chabi bin kataye bi ka jela won ne taram shenga babena la kwar ka goy ponyo kwas rel goy de rode chawe boyen kulute men baka je kene de la jang chawe baka wangnya bika bararo dien kene de bas kene de kula la jishung chawe brawo ne kene wo su kwara men gorre shine men lemne chakushu at last kula la poy min ni de ko jin mila wi pal ne sham cholo rodo jin jiran kwari Yeshu Kristo kashan wo Yeshu Kristo ben ko boy ponyo gwan mebe ben gaje bebar na rodu ko wanga ji ko shilong ko ne bishong nyamde ka kwidwere tin kwa jile joka kan ken gwada mako ri rodu thin ka bi point kwarkos bejek mala kan teg mendora like je kon ko michi kon shot kwarni Yeshu Kristo chi kon nyuak jen gwaza me Yeshu Kristo amu me se shuj keje a shoje mende me se shuj keje chaje nyire ne dial kut keje ne dial chira wannan ci bosa nak taware temptation it one just ko gore je ramen shol god Adam kene shol god Adam goro baga kan nyok ko baga kamtek madora ramishi shuy ko kwidu amudi lat ka kwide mona of course ran a ring but ta Yeshu Kristo shabadab ka ring ko gor ko ba pass through the same situation makula pass ko runchi belara ne Yeshu Kristo de ro ko parga je de ka jana gat ko ta dab ala ring ci ye gwan ta ban point ta dab ala ring ci kwara ko ta wa leba amäni mace ye ngwan ta ci kwara Yeshu Kristo la leba amäni mace ye ko zangwara ro da ta jaka ye ci ga me ta ye ko ta jaka je gwa de boy nge jetin so gwa de ro ko dola de yo kan ngas ke Yeshu Kristo bitu bombom ci shiga te ci Yeshu Kristo kala bigala te ji promise kama shogo wal bakel bas wal baro wako wal badak ko ne diala wa ngas baga boy kate dial te chalat bikan ke jek bikana jejlis bika esang milal kan mam milalung chaga banak da ka tholda ga na kap ka chaga da kai chawo ka daga panke la pan ne ne te ka jos ka da panke da kan go a promise mi sha kamje but me palaga kwiran kachi namaro let is because palaka loy daro palia maybe ya mere jawan dongo nene balet chingai ni jaga toko nene an palaga kwira ma kangas jakon kwaro ko don palaga loy daka lew bangule ba pala belwo which mona to content against taga me mo kwala shol ko Yeshu Kristo ogogon dini jen mishumni am kwaro ko kwidan right now and Yeshu shunga ala lawyer niam kwarakos ko kwidu kana kwira kansa la lawyer mala shung niam ram kuna la look unless take ram kujile la goin but ka chalar kon ko anga goin kon ko wer kan shandar chawa jara me cha europin mo pala shole shaitan misinen ga wangdu awo chu kwarakos to wangdu che kum ko mi goji jeni shang jindi yong ajanga ni dole kula toyten mi wala ko wangdu right now kwarakos di bon di meni dial te cha yorpin de goro ku tegdula yardi ga nentin
Code run a ring. So that dwale ji peno men kwaro kudu kulu ngat shida ngat. But cheji kulu palo atata okalar ke gwa mishiga nentin. But chu kwaro kut cha kamni jo kwana Bible ka pale ka liang shur kwaro kus. Kamite ka mishiga elong ala pale jin. Shaitan malala de jane. Kwaro kus tega bimu gwa masala balang matatin. And bimone e bimu shalga pimisha shang shumne. Kegwa za moyo michi dwar michi lat le shaitan bana shwenge jen dwar shilat. Michi dwar michi lat bi shaitan ba gwa tor mono bere. A menemin ba bimu lo. Menem ba bimi michi jaga long ala chida shwong nyam na kede. But kayo michi kulo bu pal. Bu kwaru kut be bimu kulo bu woy. Be chukulo mo ge bi gwa. Shwong du nyam kwaru kuzi yo chala la wane ne point bar wagwi ni sham shung ni yeshu kara so tala dwar michi malat. And then bu kwaru ju kulo accept. And then pala lat kon. Take a right median mitalar. Kaji Isaiah. Right mitalar kaji Isaiah. Shuka jan bakel with a one. Bas bakel. Chelarane. Chelar shikondial. Shushelikaram. Mishuranyon. Shilet shumnikon dial. Shushelike be Mishilo. Shikondial shurol. Shikondial shurol. Shinika jit jath. Shika jado. Shinika nika. Shetka. Nika kong. Shamashu but John. So sometimes Pungnore is a little bit hard. But secondly, and throw down a cook on Bible cool corner to Thino. Charloy Bible Miss I did a Charlo Jalate, the 2 1 along to Charloy Bible. Mijinu Kuana Japung no Canadian Kungo Tugnan limit. Mijinu Kuane Mencha Gorka Pungnore, Bible Tungnore, Jimmy compare Courage and Chagorka Bible King James, like Shanamaga Bible to gold, chicken chuck shop. But Chalar Conco Nene, Condial Chicon Chicken, Chicon Chicken Rome. She shall consider Yuan, Chawish Yang Shungnidan, call Shenika be Mitchell. Milar Gajiko Shang Shungnidan, Cheraka be Mitchell. Dear Rod Merthy. We lay law for the teeth, you know. We don't call a windy Jacon and Rama Meritele. Tell a problem, Karana Ramalagan Shungni. Takaran, tell a Shang Leramele, Chanaput, Jet a dial qual la Monter Latin. But Kawa manager Amamoni Shang Shungni de Chawasher never be Mitchell of Yamko. It's because Shang Shungni do Monkujil and non canterga. Shang Shungni Monqual Corn and Shang Shungni ran. Become what Monquil Jogishu Dom Shukwal, Shuku Gwen Sugalet. But Shang Shungni Mubujukul and non canterga. Go first before I can Jesus can a dinner come Shang Shungni de. Bishang Shungni the Queen would be conject. Bukon dak yele shaitan bi jogo ne ne chente diala lede to chenga gor. Gwa ko yele wada gen shaitan a kuten diala ko jilo jogo tulungot ko 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 lo pel. Ba ju ko lo ko jin shang shungni. A jira mo lo gon shungni ke shang shungni ran men baga ngot. Ke gwa za mo bi Jesus ko lo ben makulo mene a jara anda men chelu ko kwide. Be bidu men an be ko kamrar be ju ko kam shang shungni men be ju ko kam tegen dorar nyam wan en sheja. Again, Lako Lakane to one ko, Lucas down well, can a Yishu Karasu, Shigadama Daga away, each time what Taga wouldn't have it take on the Yishu Karasu Kora. No. Again, Pajala Joko Sham Shumnu Duman Kujula no Sham Shumnu. Oh, Teddy Tower Bay Homu. Tower Bay, Gata, and she watch your company. So we corner, take a run, Misha Quinn. Kamelaro Nisham Queen any dial and let quarter Kosaga. Mishoba Bogashal is a crier. Kib is a crier. Sugar dog basket. Take a right metanyos. Take a new metanyos. Cover the manitala ko quigo governmental Aaron. Aaron, a deramechu go Moses. Make Moses to live. But take a metalactin.
I'm going to share the call right now. Tell her it. Action Kunyal. Helen yours, both parlor. Indeed, Ni Joshua. Sorry, yeah, Ni Joshua. Teshunga, Nyam, jëkä, cause Nyam. Joshua, not Aaron. Sorry for the mix up. Both parliament did Joshua, Teshunga, Nyam, jëkä, cause Nyam. Kati shaitan shunga, kushwede. Joshua, Gonye je. So time you go and Joshua te shunga nyam jaga mandi. Take it medakona ngai. Ranga la jaga di rung na lugwa ken Yeshu kara neben anga e Michael. Michael e Yeshu karaso. So mute ga gwa mu gujini shanko cha gore Bible ga shu kwara ko te jaga chajak. Ke she jaga mandi chajak. Kesha Michael said that and the other to description to work get description to work issue Kritho. And let's me jack the dear lawyers specify. Mishi jack but take a go, which I got and go jack Mr. Moike be mubor. So another description, no issue Kritho describe it. But Cajun was a much time news, Zechariah, or to Muri. Ko cha Joshua cha nyol te shunga nyam Yeshu Kritho ke nyam jaga mandit kati shaitan te gaga de gon shaitan ne sham and shaitan tala rama pala atugo no go bodlo ko abende pen amena rama tala mutagaje ko mangora wonne ne jindi kan ta ga machara ga kuido daba but ko me cha kula lar ka kuido me ne chala kashi kunyal shaitan jogi Shukunyal ji Kuɔth shaitan. Shukunyal in shi Jerusalem me ji Kuɔth. And Joshua mishedeke ta mikungare imaj katame Joshua te shunga nyam jago ko. Bi ke bimolo shuja ko ne tin shunga nyam ne jogi woje bi ni to lone to poinde ka Joshua jogi hen chedwer ko woj kaji kaji mosh ke bi ni to go Kushawi akelaske ke kum mgwa wide kashwaja la wide kashwaja mosh ke bi katija ko nyal shunga kude neji ikone chalar kon ko nb alawon kulela to point kon chawa adwer anga nongo dwer a shaitan nongo koji ko shaitan beji jog berwan kwal shaitan beji jog berwan gorgaman shaitan beji jog berwan nakut shaitan beji jog bertolung watkot shaitan beji jog chushang longa choje yo kente diala to chibro lo jala bi mitlo ngi kono bon bi mitlo be ko mbor mishi bi mbor mishi koganen. And then she was young for a long time. Kala remember to thin chang or the thin the tie kogaje, balajanamolo. I think it didn't want to language too much, langode, where take a can those balang. But Mesha below man cha wake ka Joshua. Cha Joshua jogan nene chet beer kuchaga wood. Kachana jogo moja with a kum quara. Come what you can be mugo amabor. So Tamara can yamare. Mende shumniji. It doesn't matter what law for the teeth in. Yeshu Kritho kel. Bible kel. Shang longa kel. Talo shang longa to one. Biji no one and ever badurun. A choice that shall come ji.
Shio ne kan Bible ma kan shokuji. Shio kan shodi shukaraso kan ele. Ba kui doben shimeko gurno buni jin ga doben dit shi gor ko boko dobe tot. Kone tan shin ga right now. Chu shingala ramala marta. Tiga probilu. Tiga dulu. Tiga misku. Digitally problem. Chu shingala ramala marta. Shimni alaramanga jako winmona to content of one ja be ne ka be ba daka te dialo ku kon le beneno ba ga daka dia. Mita ga right ko michling $2 jaram me ta raja gwa. $2 jaram me ta ku right ko nyin yonga. Share ga teji to ne during the time e kan no kan winmon kan ne da. Mita no na we jugo winmon ba ba dak. Ba $1 je. Ko wandi mi yong mete. To take 120 years ta ga re. Kasho mo changa ne ram kel me da loy da wo kai ilareje emalat kamani dia waje thok chulni dia lawre re baburga agwe kena kachu murte ramu loy da kai emalat kamani thok amene me sha babur chwaje gak chu murte ramu woloy da kai ina mene ba te ga mabe thok tan me chinyal ko lamar chu piu ko berar ka pinmon ka ba ga nyal ka jen gare yer chuna ko la wearing na ko babur lo dong jo kan no please eliminate ba ka ba bedan she no gagamo milala keji e babur edan no gagamo go and read again the Bible and point in a babur of course gagamo from the time it gag till Noah time ko and then live again ko Noah live in all the instructions shall come up purpose mare kenye mare kari gwadia to we monitor toga ko bi jidu barolle ka bu wongno barolle ko di nen ko titini latta ka Yesu Kiristo te taga bana la to bari duol matithino a cimci shaitan ci pone cinen ngani o ko war kana shandar tanin ko en matodo ci biro la ringa ba wene ne kanga machana machala di ko la ringa ndudi bana ne kwai lwa Yesu Kiristo en kwai lwa ko men te no Yesu Kiristo ejen biji jako ne kula ta mal right now Yesu Kiristo mi jana koro lo nyangwan even for 1 second then jagda that to we more da ko wankunda da lo dunda lo yen kon yen ji we more Kentin that to just 1 second koro mi Yesu Kiristo koro lo nyangwan abu wang loy kos bakulu ben ku duere talat ko we mon gwame diten jagda ala da to we mon da yen kanen Baka kwai loy kos ko che Yesu Kiristo lamnyam no kana kam kos kana jin kana na tukon ga chance ko tukon ga mal meni jen shaitan kan ta chuko daga yan pinya la bom nongo roda tjek daga la kaje chaga la kalo de kelo ko gwada gor kon ko gwada gor so ngai kone ko jin gwadan ti rɛydɛ ciaŋ shungnudu jega completely Misheng chibere lo ko bana kamen goro belat ko kwikos ingoro belat ko kwikos shila ka gwada bo ngwana ramu tanarar nyam kwarkus ngwana ramu ngonarar daramu chiben nyamde eche goy ko senen ko modela tije ngwana ramu kane neno ko zakana ronne rira jengna ko rɛydɛ bidini jena long dan dwany ramu mi ko chelara ramu cha kam tungwan ba tungwan ba ga gorgaje karamu cha kam mutot ba gornu mutot kaje an kwara kus noga jilong gwada bu rajame jijik fina de lari jijinyi marke da marko kwara kus noga ji along tine ramu shu jangna gada ni Yesu Kiristo ko babalu ku kwidiyar ku ni bwaye mu de jin gondurga
ko ba jikul loy mara kus bi ciaŋ cuŋni kana kante ga mecha kan gaji shetan and then bi kula jek win mon ma buma lonko di ramla gon duer ramla gon tero di gadu di to ko kwide ko biya ko loy mara cha dama to but ka ci kwar ko lat ko gor kwar ko be nyot kon ko nogon no ko kus is above nogon no kana wati tino mi jiller churo do gangray wa dom ci kwar ko ce jibno berniam kos wini duer ko pen kaji boy ga shuri Yesu Kritho bi mushin tare ga kwine ne dial tinci Yesu Kritho no bijejek ka kante ga bijejek ni kon mere Magdalene me la kula larke ray bay bolonishan en mere Magdalene chawe enyamala ler mala toy ke wonu ke yo ban me chaba Yesu Kritho chelling wala Yesu Kritho rightin che damne ke dial gen nga dial la wonu kula mere ko bago je da laram gwa chaga pot kan dial chaga yak te ben point ba and then chaba William Yesu Kritho and then chadwer ka palaga so kwar ko tele dwer me da ma palaga dwer cha palaga o mi Yesu Kritho we write the look completely a willi we mona me ken rodo niri ke wasi ko je lwaj waje gag ken niri a jen dwer ko lar ko cha gona cha bala palaga no mo ka jen dwer ko lar ko cho ye ko cho lo de Jacob je ko log ye ko dinta ke ci roje chilling waje gagra tomorrow tele ko lwaj ko de de movement after this is going to be the end of all things no kwar mon ko kwar ko kolom no ko je cha ke story mi cha gor kon ko look shogo wal die bas jandara wudero mi jin ko ne je ke lewla de je ko te ga wunda a te ga wut kel mi reng mata ga daro agat kelamo angat kelamo te tere te dot chin angat kelamo cha wakam ne ko ga dial be jen ga ka andan bo go angor angade chukulu kam ne ko ga dial cha shat ke adam kenyen kutte ga gatun wan mane gan jagro nel ga gatke Yesu Kritho gat ko but gad e chugo kam ne ko ga dial me chugo le jen shat ke adam so me che jen chore wa che nying dial ngor che go gor me che je che wudi ga lawa shang mi je chawo che lunjo chawo alo je ko gwar te ga latun wan lat kos kangane ke angel bacca kul wan chab lo sholen en gadenu mor but bien welet kanga bien welet kalat ke ya ga raj mi cha gor gwa mene me chi garam me che ben ke shu gwan ne ni nanga tawte ga mi to ba ka ko bas de naro wudero aw ka bas de naro rumwan so ke shu gwan gilade de jogi we are no bi mi go we are no bi in go nijen kapet kala de je poinde ka kunga tel yedede kana war shongnuke kano ngaros mishi bud kana je bana mis ka bana ngar ko gada emesh liu ka sharanyo ketek chabat ka shajejek ka shuka ngar chuto gwaben ci jen rey ngwani dial rey duere dial gwan ci jenten mela toka ne mi ci lunjok de Yesu Kritho la binu ku dial de point la ka woje kan dial Bujimoy ke binu to go Bujimoy ka ware shang shungne kana roy ni kos tin bu mal ku le nongre loydu tin bi ku comfort ko wodin ci tije dial ci gejetin katala loydu mi ci tetin na be bere ko bi ngako ne now take a hope in the more and celebration about no Jesus chalar ko ramkel krade en ramkel krade we mona makelo we mona take 7 billion people mish ramkel krade mish rode read reshen jangnaka echebanyam ko
Tawarul nyal kelu la take a celebration just because of you. Ko ne ajin important din yamko. Koram kel gora out of 7 billion people michero the rip brol nyal kelu better ka celebration. Google it celebration right now. Bukule la celebration min ni shango wone dial ta nongra re jemneti ta ko lo rol nyal ke Yeshu Kritho. Celebration min ni shango kwa la ko yen chi yen commit ka point in the ring man yen ka ye mos kana kwar mos dial kana chang jemni dial shango ko ro ko lo to bukula celebration min ni. Bukula celebration min ni shango ye kwar ko chang wa ben ka kom kwar da ke lew ka jaga dial chang wa mi mon wa me aba bishing karan kel forever bukula to slide mininde Lucifer mun kuna la tempted kuna la joke kuna la wam ko ne ba shing jeng na ba galat arun da la kwaji la makwala la right now bethin da la kwala la dita ko be kante ga be je ka biya shenkel yen kwar ko bethin jen chawa a covering angel Mugwaji jag diala la shungin ni gaga kot. And one of them take a jag which I describe right Bible ga a gay tadana ta open the Lucifer chachak beautiful than that angel. Ko jaramen kula te gaga Yeshu Kritho mo ku jag dial ku gale le lit ko ba kwar ko ba japal. And go the call a gentin ko jen go the chai promise ko ne be benten. Ngeje je kelu. Tila niji ke sheng jang ne dial. But ko ngaje jako mi che ben ke directly jogo jine ne chu kwar ko chu japal ko chu Yeshu Kritho gur di lo ko jilele met ke nyingwa dial tine nanga ji ko bugul jien duben che men chu kwar ko de cholten ni ko no muguru kabe dit la ko na muji ni jebel bi rok bi taw ngwamona be ko be mit ka bela do rok bo ngok da ba kap ka je liar that's it ko kap du je zaida oyo bi wonak ke bi wolat ka mongore mi jini wi deb ka rek shubat ko mo ne tok da kam mi shu ka ring yo red mala be ko ngaji no don ko no mo ban mi wa ka bi yo that's it lo de to akana la shetan la be ga jibe ji moy ko mu gwaji gwa ban man tare de no ngone ji liya tomorrow dukten jogarem right now ci shetan jaro thankful dukto kuna prosper ga tin jaga to ga wi mon ke lew ci shetan ro thankful kangai kona wana ci bu ke Yeshu Kritho me kwala la ko mu yo pal be ji kamran na me ka kwara na me ke lew shi wan mu ga Yeshu Kritho kora e wan mi to ga Yeshu Kritho kane dial ng guri Yeshu Kritho you have to pass through that temptation bi shetan be ji jogo pala bi shetan be ji jogo gumran yamne bi shetan be ji jogo mi jin ran kwar Yeshu la to lo jura me lo pama me la jura to duk to gol to shida mangai ban michi lamu nyam sharu ka shwainu ko bi shaitan bitere bi shaitan bi japon an kantega bekanga beka kus kantega bekanga kantega beka kus kantega taramul jen beka de bacci Yeshu Kritho cha wala wala duoben bi kantega na mukule jakaje mtigo gwama pal na finata Kajini Yeshu Kritho ich agat ko to talk to luth everything and one na ko to leave way out Israel men can Red Sea you can ko kana Moses kana la nyam de ne be jogul le menene tala ramade yir ngokui kon Moses ajara me ta ko laptere ga Yeshu Kritho nyam ne te kule la jujus ken jujus te ta ko no ji Israel dial te ta no rar ke Egypt aken ko ko char ke Christian dial ke ji won mo bi Yeshu Kritho bemme and canon ne ku kala wuthin me chaga promise ko ba nanga canon ejen canon wala roll ngal so mi jini lele je ko don ne don di
Yeshu Kritho bi dang jor rɛydɛ kos kana kante ga ciaŋ cuŋni na me and then ngo gun do ba nung di wurol nal ga ya ga raj misha gor ka Isaiah shoga jan ba kel kel baswal jaw han bloide tes along ka kus nal bi teda kusda lep ko shahakum ke bi kana shahajek pen ke bi shungni shini ka min la shonyal ro apik ke jongoni kena min la kaw ro apik ke dogni. So Isaiah che prophecy matela through the prophecy. And on bloide bukwaro ku bekam lang nisham ko cha kumpin ke bi kana. And bi kana makola prophesize ke je. Runja ke bini Yeshu Kritho min chamuna la bi kana neni dial te bekanta ke je. Bi chang shung ni de. Be duer dial go kumpin. And then we join in a dial no no kwari Yeshu Kritho we join shang shung ni de nyam kwara. Kajin boazamo bi shaitan matalwang. And Yeshu Kritho gwada wa ye ko wajo wo pinyano belani jare nene ko 100%. Kaka ta ci shaitan cha kwat gaje wi jam ngo. Tawa shangamo ne diala ci ye ko do mashi jek ka ta jek gaje ja. Tawa ci ngiran wo be kep ga 7. Tawa point 7 la tolo jen tere gaje. Tawa mo kan o laro ay lar ka ne maja be nyal ka ta ile lije la wemien go ko la tok amai ko da ben nyal right now ka beneti ne di 50 de jal ko korean baka bo wang tawa jen bitu wona bare siam shungnu ne me ta be jega ko wi kwi shaitan ga war ka be bin kwi ko ka shangna no shin tun wan ne kan kwara ko ka shangna ka war da kan lo jala dimene ci Yeshu Kritho lar taramda ku daraw da ka taramda ku daraw la daga bular di cha wo ka kan yin wadiya ta wi mon ka bu gwar kwara ko adin kwala la ko ga shangnar lan kwara ko gwa kan mon kan nashwa kajin kwala jo yo mu ku pille le war instead of we share duer ki we share bilani tijje taw ka rwani to kodati taw lam ka share re lang rep kadu lam la ga lage ga kwidien men gwa da chinien ala kan kan re share du kwide mo ko bi shaitan bi ko lele ko bi shaitan bi ko pot en siang sunu be kana be ko kwara ko min cha kam jijiran taji kamo bilani min gor koze an bodi kuidami shedulu corner nishang misudul gorwa ti shersi jaga fiji nene ike mangni de bawo jok tono ko ngi je ten bo jok ka kwilla de dumen chilat la webe automatically zuri ndidi wilat ke je long re ko so wilane men gor kwaro ko da loy de kellew ka sharu kellew ka tedu kellew ko bomdu kellew ka longdu kellew ejin bu to ka reward of men bu jok ka ngo ka gode ci pol lar kon ko kwaro ko chayong kwaro ko chayong min na di right now ejin la reward we jig tomorrow ji to ka wude ci loku ni ci ga wanga South Sudan ani ci yen yalla nen yen ji Sudan yalla ko amu ci to ga je bujira ko wone nen ku taleje bujira ko wone ne jin bum ni jen ka kuma bujira ko ga ne yalla ku pal tal ramada ko longo wone ne da ka gam to lara kan loku ni yalla de baka wang men ga ne yalla ku pare den baga dak pere community ko tala mi so unless ci garu den kon boy kare den ko bi yen ku la ngai ko por ko laro da jeje wona kan cha welat ka ne ga jektin
la ride ci yen ci to ka kwire shi ne ba shi wona ne te garam no go ne da ran je da je ko ci kut kon jog Yesu Kritho ta kul kam kon te kon jogu pala ko kwine ne diala le je ka pala ne dial ten la je ka ti je pala ga ka te la ram no go ne da ran je da je but ko 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 lum ni jen kamete mi ta lar ta ram da lar no che judgment che ngo ga times ke tam ko che gur ko ne te ga ne tin wan to gur kan te ga in that area to ba ngo gyor ko shi shetan ta shol ne bum ni jen tin aw man gur kwar ku do bu kon lat ta wene ne gur kwar ku do bu kon la ne man gore right now reward bu kon uje ga kwire afterwards don't worry about it aka bu ga solid it sugar kwarkel bas jen jogu de raw I mean kwar sugar dit sugar kwarkel jen jogu de raw bas bangwan shalare dit jalar ka abos paladu komke ro kishung abos paladu komgoro ga shung raman biro kum gaje min biji mo shong e Yesu Kritho ne goten ngaske ji kitke tesloach ne diala ngaske ji ka kitke tesloach ka babos paladu pus ka kwilan ken dial ka bijigatin ta ngas ket ka tesloach so engine bos in chala we right cause wa the teeth no mu ilana min tare bible ga tawo bu kwar ku beju kunga sham shung ne ne diala ngat ko kwar kus bigi ket ka tesloach ran ko bloji betet chilo ga tet ba Lord de la tet ko te ga mishi jak Lord de la tet ko te ga good news Lord de la tet ko guji ne chimal che bentel rek melel morten ko rek tel tesloach minong sham shung men tawo la kama ko kwi ken ta ga tawo bo den bi jektin biji jako tumode biji jako ne betaka tesloach biji jako be ket ka tesloach biji jako be tukshire ga kwal kona ne dini shemda win nuare kanti shengra yo call something very good along mitege yang michi dab ka call godin chi chogo gulo bom me cha ko lo lonyo ta ko lo lonman e chama ga shaga ta guryam ta ko ga cha ok dia cha ko lo chwai dara chi ko lo jen ba ko lo lonyo ko go ko lo tugoro and point the call cha o mi je jole se chong nyal cha ko lo ngoy ta ko lo long lo de la te de long ejen ta ko la ko no shang kuna lo rol nyal wada kwa Jerusalem kwa la ban win mala lar kan je na te ne ga bible taw ne kwan ba ko ban kuna lo tin ko gora no be mal nen ke jendu re ring ni diala si shujina ko la dile te ko chiri diala si ko thok taw ne dial taw tumni na char ga kwal tugo bina ko thoga je tawa be ben ko kor kami ci loina da ci je ko shetan ga war ga shan dar chanin on je by all mean ko ne da ramala ran ko da tere da jawo talar kon ko kwaro ko tawote ga palpin sia gurgo te ga ramade ba raja ma cha kun kon ko peter ro de shoga de bas bangon kwaro ko te ga palpin kashi goro ne te ga ramade riyar wi mo na ma kwine ne dial te ga ko su ko kwide ban mi te ga mi bi ji ja ko do durun o ci gwini bosdu o ci gwini aldaru o ci gwini kwani lo ko dun o ci gwini ne de tin ken gwini Yesu Kritho
biji non kantega kaji Kritho ajin be kɛnɛ dala manen bodu chagula la widu dala kantega me kamera jogane je bosne dial go dobe me non ke Kritho jina rama mamu wi do kulo bai wi goro nene buwang do baska do ben chukwar ko kulo chawten abu be nyeti ko ken and that's the time be mutere be bad bo kulo ben chalar kono gwaga news show wal bangan bas baraw gana bas badak chalar kono alush contest kalyang neje ka kam neje point ko chikweras del show kashi nyamin ko enero realka shaje no ko bararun ke bini tishatak agwa tubor ko bini tin shatak agwa kalashungni neni tin shukus kalay tawa kun nyala kwala lakana kwerwas dal kos tawa ne tukulu tutin akin takulo shara la bin kwala kwen binyala kwala kwen tawa bini tin bore charakulo roinga ke tawe ke sheng shungni neni tin mu tin chale a kwarnu kos kane kwala mo ke bini to kangane akane lagon kane la jishungni to baba nanguru ni Kritho so abon nene ko ten ba ken aken chashar ala bi men kwala nongu men kwala nong nyalan kwala kwen en poni nyalan kwala kwen nga Jerusalem New Jerusalem ko bugul tertin bi kulu kum ko boydu ke lew sham shunu men tawol la pondu Kritho kajen kwala la jiko nene ba shot ko baje gwar pondu ba shot New Jerusalem baje point gwar pondu ka ba shoras dal ko min jidid baje gwar pondu ko bi gwa kantega bi dik norun ajere Jerusalem bu shingtin willa gwa ne di shingrede mi jini wirere agata kan fi jiga la ci jide japot kelew tala turbel mi jaltin tala ram jaltin ta tumni gidalga la wi mu ci wuce beda nongona mu ci rek ci beda japot tala mu gamata den but tanti na gulu thiangrede ajela kula sholgare en Jerusalem wonye ba kwar ku kula panye de run di sham shungnin ta kula jik ka kwi kana me ta kam ko ne Kritho tawa bu goy de bu rem no run ejen ta goy de ta kula par ga goy nyal mu kwen en cha nyal ko lo kwen mu kula kwar tomorrow Kritho en ku par kam point men ku goy ke lu kula ben gaje ejen ta kula shat kanga ejen ta kula shat ko kwar ko mundine jen but take kel me da ko no shat aken ko ni jen da maare kon nyamaare di alwi mon kwara kut goro humility kwara kut goro bro lo pinga shang mola ta kon larin mishiria da mone a kwara kus ku kwi Moses chawa jang na Moses tala ram mol mishine ga jemede mo parga je wi mon ma kelu ko mu kon Moses katay ko na la gorar ga je ken God Israel mila ka je te ga nate bum weekend tala ram par ka bomwe de para ga nuare don shalo nuare wi mon ma kelu ko gwadi ta kwara kut ta je ngai gwadi ta kwara kut ne da ta ga moy ga mal la wone ken ga shen jeng ga dial ba ko ba parwe kan gwadi tire den wobe la kan dia la kan dak pal ga manara ma kan mo pal la kwara kut la shal ga ka war ga ne shandar exactly ta ga God Israel mi ci kut ga moy ga ram la kan ka jarana ken dia la kon be ken shanen be kan odok ken kut ken ne kon baga sunu sirang den chaben mi ci begen cha wobe ajen gwa kan kwara ko kula tembe ko kula wiye e ko za ko Israel be kan dia promise ni ya kula ka kwiden te ta kula lat ka kwigan so te ja kula lat Abraham be kan ko kula tere be kan ko kula remember and then be kan ko kula team again ke ci ko ska doy ko ci ko ka lok doy ko ska ko be kan tem ko yen chwa yen
kos duundɛ ne chwa de banpe ram ku yelo ko gwami we nongni yelia che nongni yemu gwa te ga raj misha kwen gwamen a kaluk shogo wal badak mum kon gulu but ko kwide so luk shogo wal badak bas bangwan awoko wal ngwan chalare de ka yishu share malat sang nas tin ngaske niro ka jishungni ka shanke netin koken shuun tangraw pala luakos ramkel ran persis kamindo dien sul sol baka shu persis shong arwa pala kus han la regitas loash ko shishit kanetin koken kwel tisel shung tidom kashe shit ka sul sol baka chen shit ka sul sol baka me latsaga mis kareo ka job ka lahen kel ka walwale nyin ka dial asokos ka shu sol baka shong anan ashangani nel kenejali ka dundo shu loy de pat we kus aloy de koshka ahan gwandwere hallara de ye shu hudame loch dore ashe shong jek namkos karam in dodien ka kwi amo ram in kab ro de nyal baje loj pin karam in loj ro de pin baje kam nyal chadi kam example ka kwi ramela sul boka kana ramela pharisees kan ji pharisees ga kane te ku ngot ku ga kab gwe kana tan ko anga chimot kab go ke anga chimot tolo akane te kuna la ngej bo ko ne ne mite garam goro ba ngot kos ba ga ngai and la wi ba jo ngeje kan so chi yeshu karaso tana kam sher ka kwi ga ne daro te chopa sul boga chaw justify it in gore la le re lo ko chawan shena kwel shena dom to ba wal ga ni shang le ne ba ga shang longa chen che ga ne dial je ko tona arandu so come near the promise but kame shira me kuro lu bi jora mi jeng me chaben chawa chen ne nal kene le ko dole ko ngaji chen jek ten la da thok jeken chawa kwaro kos aloy to koika ara mo gondwer ejen pala mo kuro anguchi to chawa rame chu loy ni rodo pen ejen chu shung de ko kwaro ko ni marke da mar mi la wi re lo ko da tame ti yenge taydu ke ti yenge bidu mo ngwa ne ga bindu kane riyabdu la me ngane na re lo ko da bangaji chingak te ben pala ji chilo ji kam ko da gwa ko ne we palaje we pal ko ngadi je wona ne lo ko da me jata for many years mala pala lat kane di ngwane ay ne me shi ne dalar bran ko way lo ko da me ci gwa dong tatin ci ma dong tatin ci mar kan gwa tatin ta tatin mala da man se da mana to akam ni ala no mone ko rante ga duer ni sha chera ko chen ju gudong te lo ko da mone kan takaje shejen biju non kanurun but kata wiro do loy pingi je nyam kwarakus a witen jegu ga pal a wi ngaji kan teledi la tok jaken ka wi kwaraku wi jogo toga nene palle ya gara mo gon duere kata ta ko woj charo wo iten go goro togdu bu kwarakus be ben kaji ka be ji jogo welcome alaga shemit gor process di gor no raman kula taga duer be acknowledge himself ko yes na mene tok chalat ka chapal ngai kon mude to wijja ke yeshu kristo me chalar please tema nyam kon kwardo ngaje jenna ka ji bang tal mi chalat bar hanna ka duer ka dungo alo kwashka palega shanga wu nyam kon kwardo remember me cha jogi yes for sure mo benurun
atemene wala bitende am kwankore shiwo shira momo shiwo chi wude mo cha kutung jene cha wokane yishu kel gwa cha liu ni cha woni algwa cha liu no Lord Yeshu Kristo ne jako changa waben from that day me liu weje cha chode cha gwar ko buktega from that day liu weje cha chode cha gwar ko buktega ashan wa judgment of the dead wato ka gwada kan Yeshu kana no woni al gwada bi Yeshu kula wa mita judgment of ne dal shi liu chan wato angubu to gone ba je ko che repentant tell about kind righteousness managing nguga chungoga je immediately shilar police kwaro ko allo je koy ka te diale lada gare duere kwaje je tungode bat pale yaka aram gon duere aban yam luga laga kariyam duka kuma ga shang shunu du mela bi mingwa bu kwaro ko be you welcome ban shungni bum we ben ko shetan malalade agwan nyone la jiwati mete konde lalade la jiwati mo wona ne te konde lalade shaide ma pale ga sene kwaro ko me wo pale ni jidu penye lengani ta lade and then beji jako wige menu be pen beloy ni ga te kon ban mu we jogo please woro do shoot Jesus an nga je kwari Yeshu cha palaga ko chele ko kwiduyare ka ko Yeshu Kristo be ko biblu ko kwira mala gonduyare mishaka be shaitan mo no bejo baro wo koro so to diale te ga kon shumno ran ka ta ga shang longo mo gwa gos ni diale ti yentin ka Africa ta ga shang longo mo gwa misha pus kanede te ka tin daga ka North America kan Europe ta ga shang longo mo gwa misha pus menake yene diale te ka Australia bu kwar ko sta kelga ye men shango kon jaga nyok muno kwar ko de awonga de men cijja makan lare wala wala durun and then bana ko kon ngar wayni te ka bana ga nyokel guyen ka gweje ka so de kon ko kon kel ka shang nyoga me chalar ko biya kel ka mis kel de wayni kos bu ko sta kelga ye shana jago ko pa goram gon shungni ko Abraham ko Isaac ko Jacob ala guga jijin kwar ko smiral goidro gwadiro ngalla ko lusko pon wi mon gana rol nel ko sim dial ci shak a shodo losko gwadin ka wa kamne jin yare do dial ko nam kwam kwardu bena boytin ka shang shung no nok duk dial ngaikna thank you so much gwadin ko chine no ko chine kam Yeshu Kristo tene ga koy loyde gwadin leyne ko kirwaynu ko wo jwer dial ta nay ko kumne ga shang shung ni Yeshu Kristo akwai loyde dinijen gwadin ga kon jidwere tala mu gwa mu chine lan mu dene kante ga jeka je gwadin anu kai loyde kora kan gadini Yeshu Kristo shang shung ni gwadin je kamran atel ko teje gwadin ga saga mu betekela nye mare dal kan gan mare dal burwanye titiling le jiskin ran kabro da motor me she use gwadin ko balat gad ku dial tin charok re jeng gwadin loinke ko jin kwaro ko zuba ko bene dial ba ko bulun gad ku dial sa shaitan wanken shor gwadin le wanken ko ba ka royni ko gwesh ko dufken duk dial ji shaitan ne dial minga ka gwadin le jisko ko ba ka kling ko do ngoro ba ka kling ne min ci shaitan tai gwadin ko shaka danen ta ba je tai gwadin ka shoji Yeshu Kristo ko lebne ne re boya ne bosre ni dial ko bane mo ko pol point ko ran bete ko pol point gwadin la te ko bom point amen me daro de jeje be shuga kap ka bi yedu martin abata gay ka na ka baga shuba manu goste chada shuptin thank you so much gwadin ga khoi loide ko nokdu kan de dial shagalat ka cha ba thi ka cha nam la wi table kan ma ga shodi Yeshu Kristo gwadin ka wo joyi yo Yeshu Kristo re palo ko dial ko le ko de ko ne na ga kan sham la ne na jor la ne bir ga ka kan le le ne yap point ga gwadin a ci pale dur a pale shang chung ni Yeshu Kristo mun go ala pale la tol mu go mu go ngwen den yamdu ke shodi Yeshu Kristo ta go jite ke shodi Yeshu Kristo mala kwara inono amen so kwara kus bit kel ga ya
ka kwai loide kana nobde amäni shankel